صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ذا الجلال والإكرام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. سارے بولو بھی سارے بولو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہ سانو اپنی رحمت نہ معاف فرما. جننے ساتھی آئے نے جتوں آئے نے جنی محبت نہ آئے نے اللہ ادھر کئی گنا بہتے بدلے نصیب فرما. اللہ انہاں دی دنیا بہتر فرما آخرت بہتر فرما. اللہ سارے گھراں دے ماحول بہتر فرما تعلیمی اداریاں دے ماحول بہتر فرما. اللہ انسانہ والی مسلمانہ والی فرشتیاں والی معصوم تے پیارے زندگی نصیب فرما. تھوڑے دے سارے گئے نے پتہ نہیں ڈوری ساواں والی کدوں ٹوٹ جانی ہے. اللہ ظاہر باطن ساڈا نیک فرما. ساڈے ماں پیو نوں ساڈے ہتھوں سکھی فرما. ساڈیاں بھੈਣਾਂ بھراواں نوں ساڈے ہتھوں سکھی فرما. اللہ سانوں محبتاں ونڈن والا انسان بنا. اے میرے اللہ جنہاں دے ماں باپ ٹر گئے جنت والا مقام نصیب فرما. مولانا اکبر سلیم دی قبر نوں نور نال منور فرما. اللہ انہاں نوں ویکھ کے نہیں سکے انہاں دا کردار اج بھی زندہ ہے. اللہ انہاں دے درجے بلند فرما. اللہ انہاں دے بیٹیاں نوں مزید توفیق نصیب فرما. اے میرے اللہ اس ادارے نوں قیامت تک آباد فرما. اللہ زمزم پلا رج رج پلا تے مکے سج کے پلا. زمزم پلا رج رج پلا تے مدینے سج کے پلا. اللہ جنہاں کو پتر نہیں اللہ انہاں نوں پتر عطا فرما. یار سارے دعا کرو بڑیاں بھੈਣਾਂ بڑیاں جواناں نے آکھیا ہے اللہ جنہاں کو پتر نہیں انہاں نوں پتر دے نیک پتر دے. اللہ نیک پتر دے. اللہ بچیاں دی نافرمانی تو بچا سرکشی تو بچا. اللہ جڑا موضوع اسی سنیا سنایا اللہ سانو اچھا ماحول کھڑا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ حرام خور چغل خور امارات کے بے دین لوگ اللہ انہاں دیاں دوستیاں محبتاں دے اللہ انہاں دیاں صحبتاں دے مجلساں تو محفوظ فرما. اللہ پاک سانو اپنے کردار نال بندیاں نوں دین اسلام دے قریب کرن دی توفیق نصیب فرما. اے میرے اللہ ساڈے تے اپنی رحمت فرما. اللہ کو مقروض آئی تے قرضے ادا فرما. اللہ جڑا کوئی پریشان آئی پریشانیاں دور فرما. سونے ربا ملک پاکستان کی حفاظت فرما. دینی مدارس کی حفاظت فرما. اللہ اپنی رحمت نال میریاں بیٹیاں بھੈਣਾں ماواں بھی کثیر تعداد نال آئیاں نے اللہ انہاں نوں گھراں وچ سکھ نصیب فرما خوشیاں نصیب فرما. سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی. اللہ رج رج پڑھن دی توفیق عطا فرما. رج رج پڑھن دی توفیق عطا فرما. اللہ ساڈے تے راضی ہو جا سانو اپنی رحمت میں معاف فرما. زندگی شان والی دے دے تے موت ایمان والی دے. اللہ زندگی رحمت والی دے دے تے موت شہادت والی دے دے. اللہ مرنا ہی جب موت آئے تے اللہ جسم چ نور پیدا فرمائی خوشبوا پیدا فرمائی. ساری زندگی بھی اللہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. ساری موت بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اللہ اپنے مقرب بندیاں نے ساڈا نام لکھ دے. اللہ اپنے خاص بندیاں نے ساڈا نام لکھ دے. دور دراز تو درجنوں بھائیاں نے مینوں دعا نہیں کیا ہے اللہ جی میں انہوں کے حالات نہیں جانتا جی میں انہوں کے نام نہیں جانتا تو علام الغیوب ہے علیم بذات الصدور ہے. اللہ جنہیں کیا ہے وہ بھی بھلا فرما دے. جنہیں نہیں کیا اللہ وہ بھی بھلا فرما دے. لا یشقا بہم جلیسہم. اس مجلس چاؤن والا بندہ اس ماحول چاؤن والا بندہ یا اللہ نامراد نہیں ہو سکتا. سارے اللہ تعالیٰ بارک فرما دے. اور اللہ اپنی رحمت کے نال 21 اکتوبر والا یعنی ہن تو غالباً تیسرا خطبہ دینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اللهم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ وانت ارحم الراحمین. اللہ سانو رد نہ کریو جو جمعے چ منگیا وہی عطا فرما. جو دعا چ منگیا وہی عطا فرما. بڑے بڑے نیکوکار آئے نے انہاں دی برکت نال اللہ ساڈا بیڑا پار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله عليه